nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Blei pi baro kini gilong ki khubor bam takasngi hadin ka jingja ka bakadaw sya ka jingduna ki kor sumar ha ki hospital ka sarkar jilla badru ka jing ai sumar torti iwe ikhunung badang shukha ha Ganasdas hospital ilaklat no nagane ka perthai hinen ka sibaar namar ka jingbam don yaki kor bayarap ring mensim ventilator bad yakakmi ite ikhunung ya ka balapan kanria kerki NEIGHRMS ha gane ka ju kasngi na kalyang Antor News ubala persyang banbut din bati nya halor ketiga jingja jong kalong kami phal timarani banlap bo udon uthernya ba sakut hajan ukhlai ha kapor bakha ye ikhun ha Ganasdas bad namar baki doktor kane ka hospital sarkar kimla ban sei ya uni uthernya Habayo ban kelibnya ya gajing sumar kabala ai na Ganasdas hospital kaya pher kumno bat ka NEIGHRMS na kalyang ka kong phal timarani ka penpau ka jing sngongo ya Blei ba kalan na ka jingyam bat yo jingkot lingba ki Dr. NEIGHRMS khamtam ya ka Dr. Wansa Shulai ka bade ka Dr. Gynecologist bat ki weipat ki doctor ka kong phal timarani kaya thu ba kamla bansiu kalyang ya ka ka hospital na markani ka jaka ai jing sumar kalong ka babyang bat kabala don ki kor ki bor haba ya grandpat bat u doctor ka NEIGHRMS u professor Dr. Nalin Metha u yathu hadin ba ulayo jingtip na u medical surgeon ya ka khubor jong ka jing sakut thanya ha ka met kalong kami baladep kha khun bala 1 ha ka hospital na kalyang kane ka jaka ai jing sumar klempen slam shu ka pinstet banne ya ka badon kam bad ulabatha ya ki doctor ki bade ya ka lan gaini ban sumar Shu utay u doctor ka NEIGHRMS u yathu ka ne ka jaka ai jing sumar ka de ka hospital ka bapyang naphang ye ki jingpang kat ka basha namar ki doctor ki donnot habaro kilyang ulat pathai khubor ulayo ban yakran lang bat u doctor Kawal Christian Pandita Public Relation Officer ka NEIGHRMS u yathu shibun ki jing sumar bat ki kor ki bor bala pendon kam ban sumar ya ka kong phalti marani ngawan nami na yang hada ka si thọ ding har phu pratarik ken ba te ngasa hang te tang si thọ ding si sejan ta ka sing Blei pe de ki pha no ken chalong mali ti halang te ro ka sing thọ ding bang ami na yang te ngala su hiken ngala su snai e kum to te dawan hang te pe de tang shimit ngasa ngala ja no te nang te pe de te ki e ka report ba dan ki balai operation e te ki le se kim sula e te ki pha na ken chalong mali ma ki pha ka sing Blei te ki pha da ko ambulance na te ngawan na te ngawan han halong mali te ngasa hang te sing Blei ta ka sing Blei ngala su bra shimit kum to te ha men step pada men miet pa ngam par su e da men step pada long han tu beje e ngala su e ken ta ngala ya thu hit ki sister e ken to ngala pa thu ti men te tang kom to pada iti men re lai i ap men ta moyang ta tang kom to pada ila li thu ti ki nos e ti ki ang ap banda wan ki doctor te tang kom to pada para beje e ki ra e stu sha e te ngala su plat ki thia ang to pa la berum to he tang ba kem pa ra sija ka kha te ngala ang mong ngala snai palat ki ang bam pa phim pa thia ta kle e kum dam te to ani ngala snai plang khamla shu tang ngan khi ra ma ra sak ba kham plan bahara kamen te kum to tang shipang pa de ki la wan pe yang ki ang la de ka por jong phi na mar ba khi na cái ngang từ chính thiện anh em lại suốt mà bà ngala học bệnh sang ngala long ai ăn công chút thế kịp bệnh anh cái ông cái này cầm long sổ xa ra kìa thế kịp hạ bên yang anh em lại suốt mà bên yang ấy thế kịp sura anh là tôi kịp sura anh là tôi học chính thiện tôi kịp là thế ngala lịch sử support là room anh là khang tôi thế đôi số bây giờ anh là khang là bệnh cái bor đôi số bây giờ hết thế đôi số bây giờ cũng tôi ngày kịp beliau kịp bạc hadin shoy yang aru kila adab te kila no shaka we kala shift we ka room yang apa dia lang sha thia be hatu ke ngal ngo ke ngau ni kom no asum tiang ken na kali be ke nyaki te nga ong balei ba ja ayu yang ngam tam te ki ong kan ba kim ja thu e hi le nga la kha klong pa de nga ya sngo ke ni klong ri klan i yam te
ilak pun iya ang contagion ang tong ang hoi de contain te ngai asnga be yam te tang sipang pade ki khot bahaya ki ang ban ai jan ai khlo tang sipang pade ki return nak ki ang ba mlong reban iu te ban ra la sha ICU nomor ba abam chakria pala te ang kom no menai dang klan ha te nomor ki bu te sipang da ajar hoi ga keling ang balai ma ki ang ken ba la bang chakria ai gum to tentang sipang pada saya la adep khai kum tu kira adep pendak you yang kira adep so kira adep aim tu ta sipang kada i ki pentia Islam ate tu te haduk khat we bejero te kadan bleeding ke ani pe ma sister kadan bleeding e support te kam te snang me kum tu te ki pe te ki lau biang sa sisin te ki lau biang ki ang o ba na badai bala pambia thu lu bada sedang bakha ta kada la long jot lu ki do support te hab le biang sa sisin te dalek sisin kum tu pada ki khambia thu dai ai yang pada ke jingja ba sa ku tharnia ai kum tu te ki khot ke ni ki bahayang jang ki ong ba manu ba ap te ki lia kam tang ong adan ba ilok ba dang suan menta sipang te ba iti men jang te tang kum tu pada ki la alik batai ke ni te ki men ki ong ban sign ken ba ki khambia thu da ba sa ku tharnia ro pada ki su ong ban sign ba dan tial ba dan operate ba pu dupai kon shua te thì tôi bên trong bên đây là số tiền đang khăn nạn ta tại là ayam bên đây ông áp bằng đa phone cho saya mà cầm số lại ngay tới kata thì phone đi tìm mama chẳng ai thì baterai hàng này hajan he thì tôi mama bên đây là wan bare nó để trong công ty bên đây thì là ông cần ba thì mama phải là wan word ikli mama thì ông cần mama bam số lại ngay mà kata tak aman wan he satu dak li mama này tôi sister bên đây ông ba i ang hana ngala de ong lu di hemben ma ki klin i phim dan kam shu ra ban tip ma tama mai ang ni ngam su la ngai ak pa ban tip na phi ki sister na phi ki doctor ma te tang kom tu dai ye i ba ong mama kom ta pe de gi la ya thu sha ken ki ong ba sa kut tharnya kom tam te ten ar ha ka shpu beje nga kha ta ar beje pe de gi ra na nga sha oti dalang tina oti pe de ki ong ban sna balai surgery nang te ya ki la kum no ken te ha po nang te pade kila le surgery e te san steng lanen du beje mar ki pen bi ana te ki wara la nga sini kirim ben te ngam na ni e ra ban ong tang ka jing khu Blei hingi te nan ong kum no gen ta jing su jing dalang ka jong Blei yang a hi nga ai ngoi doctor ro nga dawan hang ni kirim ro kila tes bha gila le x-ray wala kata ro doctor ang ba ya ble CT scan e la le ma te wala kata doctor la stress sitam ma da jing tristam ko jang e ka jing dalang ka jong Blei te ka jing tristam ko jang e tangan sala ban ko ban khia ko me yu wala kata lagi doctor kita ya le sitam kan ban yu te la la but okay, so as soon as we received the patient on the 1st of May, so as soon as we received the patient, the team got activated very quickly. Okay, Dr. Vansa from Ops and Gynae department, she has seen the patient, she requested for X-ray and CT to be done. So radiology department did it very promptly there. Okay, so as the report came, it was found that the needle was located and it was located at a very dangerous place. So the consultation from the urology department, Dr. Cornerstone, he was also involved. Okay, and then once they have assessed the patient and they formulated the plan, then the team from anesthesia, Dr. Neha also, she was the anesthetist who assisted the case during the operation. So the next day the operation was done, and before the operation the patient was given high-end antibiotics also. See, because the patient was also operated upon in the Ganesh Das and we are exploring the patient further. So in order to prevent any infections, the antibiotics were given. Now the operation was done successfully. It was a very complicated operation, but it was done successfully here and the needle was removed. Presently the patient is in gynae ward. I think you have just met the patient also and have seen the condition of the patient. She is stable. We are just keeping her till the antibiotic dose is over and then we will be sending her back. Well, it is unfortunate because such accidents can happen
in any hospital with any professional doctor. Not just in India, it could happen anywhere on the planet. It's an accident. The needle could break in anybody's hand. It's unfortunate that the circumstances were such that it was not easy to extricate the needle there. And also, I'm told, I don't have all the details, but I may be wrong, but then the patient party was planning to move out of the hospital. They came to NEIGHRMS, and my obs and gynecology department faculty, like I said, they're very competent people, and they could help the patient. The patient has been operated upon, the needle has been removed, and the patient is recovering well. And we are happy to cooperate with all healthcare providers in the state, because it's not that there is a big difference in the training of the doctors in Ganesh Das and in this hospital. So that is not something I would like to encourage. We have wonderful people. Things could at times be a little difficult in some place. So I would again like to reiterate, whenever cases are referred to us or brought to us from another institution, it is our duty to do the best possible for the patient, because at the end of the day, the most important party is the patient party. So we are happy to serve, and it's unfortunate that this accident had to occur.